Talatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Awan ti agtalinaed anatangken apuso iti nasaya at apan nakitao. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyan! Ay nasaya at magta nakaumay kayo dito'y kasar ni Nilson. Saan ako mga umay? Yung kayat ko ang makita at inasawa ni Nilson. Abay, di mo nakita ay itay nagmarcha iti altar. Jak unay namingming ang tadayo. Ang mumut kanya ka, nakapsutan na giti matak. Ay, anya ayat tilangan na. Ay na, jak man amukod ni Nilson. Noan niya ti kinay kayat na iti daig ta babae. Apay aya. Ay kat umasidag ka, tayong kakitaan. Asit gam, tamingmingam anaimbag. Ay, jak amo. Jak amo, noan niya mo ti maibagam. Ante, adda ka kayam dito eh. Dadasawa pa o Nilson. Agnaknakam ka. Ante, yam amok kada kayo ni Mrs. Kaw. Iso ni Reyna. Hello, auntie. Reyna matgayam ti kaalasan. Ante, nangan kayo. Ay, sige, itain nakmanganan. Dito kayo. Han? Apay, asaan man lang imisab kanyak ni auntie? Bayamon, mabisin la siguro. Umay ka. Asikas punta dagiti bisita. Anya ti makunam, di asawa ni Nilson. Ay na, pudnog di kinunam. Awan apulos pintas na. Kunak tumot kan ka. Nagalas. Ay, nangisit pa'y kiti. Anya apuli day ta. Jakman amaw kan ni Nilson. Ay na, sapay la kumaata saan to nga umala dagiti anak dakin kwa na. Ay, una yan. No umala da amin, itiday siya babae. Sapay ko na daan napig sa tidara dagiti nala sa tata. Ay, nagkunat. Adaw tinakangaga. Ay, unay mo't nukastan. Jak makapangan. Ay, apay ngay. Diyan po ka day, takas day kirupa, diyan manugang ka. Ay, awanan ti ganas ka. Iso amang isupo taklaang ti awid ka. Ala, ikangarudan mang isupot iti awid mo. Adaw, ti iga daw. Kan magkita ka lata, iti mabalin mo ayawe. Nay, apay ngay taimay kamatanagid da. Ay, anya pa'y laaya, ti kayat mo nga ramidak ijay. Makis-istorya ka kumapay mo't akan ni manugang mau. Di mo to pa'y amo tinagan na. Anya nga minin ay di imbaga ni Nilson kanyak anagan di misis na. Reyna! Ay wen gayam, Reyna. Ay, awan lapganas ko ang makiistorya. Di mo mat ipadlaw asaan mo akayat jay manugang ta. Ay, jak nga rod kayat tilangana. Saan kakadiakas ta? Ay, sikati mapan ijay. Taing ka makiistorya no kayat mo. Basta, awan ti istoryaag. Ala, dumandin ka kitay, tamaturog ako. Honey, apay ngay akas di dagiti kabagyam kanya. Apay aya? Kasla sandak mo takayat. Tilay bagbagam. Madlaw ko laang matang. Di da pa'y umisam mat. Saan ama nag-isam ni Nanang? Ni antim ngay. Nakarkaron Managkusilap kit di dayjay Kasta ka di? Isosi ka. Amok ama nag-isam ka. Isosi kan ti umisam. Oray no kuskusilapan da. Wen. Ano sa mun Tamok mo't anaanos ka. Pasensyakan pare Nilson. Sa anak-anak kaatindar iti kasarmaw. Naira na ngamin ang ospital ni Mrs. Ko. Okay lang pare. Mawatan ka. Nakitak jay picture kan ni Mrs. Mo. Ay, wanta impos na kay.
DJ gayam ti misis mo. Apay pare? Awan, pare. Nasingpet ti asawak, kain man nakaawat. Mas daawak man. Nagpipintas dagiti ex mo. Nagpupudaw da. Slender ti pamagida. Kahit, anya ita pare? Kwa pare. Jack agoy uyaw. Pare, ay na. Amom, biktima ak iti ayat dagiti napipintas nga ex ko iti pare. Ada ka dita kinukwartaan dak. Ada ka dita atutay mar. Kat ni misis mo ngay. Anasingpet ni Reyna pare. Awan ti makunak iti ugali na. Saan man napintas ti langana, angam napintas mo ti ugali na. Umay ka makimisa, lakay. Tsak pailaang makapag na. Nasakit latta to'y sakak. Alang araw, inakdagasan ni Manang, tamapan kami makimisa. Ay, no awan laang ti an-nayak. Umayak ang makimisa. Saanan? Adda ka na alinutok. Kinalubak ijay kusina. Sa anak pa'y amabisain. Ay, kat numabisin ka. Mapan kalat tamangan Wen, di nakpakadanagan. Anya day talot-lot, wam, han. Agbekak man iti tinapay. Taidagas tayo ton madamdamay ti ayan da tatang ken nanang. Para kada kawada day ta? Wana. Tapno maamuan damet at imisis mo kat nalaing nga agluto. Ay ko nagmayat man. Bareng no iti day ti nga aramida. Agbalin kami na close. Apay, saan kayo ka di aklaus? Ay na, marik na kasandak akayat. Iso asya kung ti makiklose kadakwada. Ay na. Ay, Manang. Ay, kitaim ka di day dya babae. Ayan na. Diyan nakalabaga. Apay aya. Karup-rupan ni Reyna manugang ko. Ayun. Kasta jay bibig ni Reyna. Nagpuskaw. Agoyaw ka man ako nakaw. Ay, kasta latibyaga. Ada nga ron makitak adilawag. Kan ibagbagaklaang mata. Kagap-gaputay gisimbahan. Agoy-uyaw ka man. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Ay, nakitak lang amin day dya akarup-rupa dya manugang ko. Malagawid takit ay ang mga norto daw. Ay na, itahak lang ang nakaraman iti kastoy at tinapay Naidumdum at tiraman na. Magustuhan nyo kadimot laang, tatang? Wen, awan pa'y tinakaiturad anang regalo kanyak iti kastoy at tinapay. Ni Reyna tinagluto ni dayta, tatang. Aya, kunak man no ginatang yaw. No magustuhan nyo, di kanayon kayon ton nga iramidan iti kasta at tinapay, tatang. Ay, nagsayatag. Nalaing kagayam nga aglutaw, Reyna. Culinary arts inadal na, tatang. Anya day ngay. May papan iti panagluto, tatang. Kat ijay 5-star hotel ti pagtrab-trabahuan na. Nay, apay ajak amu day ta. Kahit di kayo ngamin nagdamdamag, tatang. Di magasta Nelson kan Reyna dito'y balay, bakal. Kay, Imaydak inik kan iti na imas at tinapay. kay. Kaya't mo aramanan. Adapay na batay. Ay, sa anak nga agraraman. Na, inluto jay manugang ta. Ay, sa anak nga ron nga agraraman. Makaamu ka ano saan mo akayat aramanan. Kukwak laeng. Kanam lang Kabailak mo ti gumatang iti tinapay akanag. Unay kan aya. Ay, aging gaita. Jak pa'y lamaaklon aday jay asaan anapintas a babae ti inasawan ni Nelson. Nagwapaw jay anak ko. Karopro pati artista.
Dayjay a babae ti inasawa na. Hello? Hello. Sino day tao? Ni Nelson dayto antay. Imawag ka, tapno kablaawan ka iti happy birthday. Malagip mo ti birthday. Ay, kuwan antay. Apay kumamalipatak. Ay, nakaanakan. Imbagpay kan ka ta malagip mo ti birthday. Dagiti ka kasinsin mo. Ay, nalipatan da kon nga inada. Yan ti, tagsinti man ako na kon. Ay, talaga mo't nga man. Gaputada yun ti ayanda. Kanadan bukod da pamilya. Sanda ko na malagay. Ay, antay. Umay kami dita balayaw. Sino nga iti kaduam? Ni misis ko, ah? Ay, katumay kayo, Ala nga rod. Urayan da kami. Tada irigalo mi kada kayaw. Day, sino nga tinangaramid iti day taakay? Ay, siyempre, ti asawak. Wan, siyak auntie. Ay nagmayatan. Italaan na adda anak iti kay iti birthday. Ay, dahito yakin na bakit ka? Happy birthday, auntie. Ay, nadungo ka mo't gayam rin Allah, agwa kayo matan, auntie. Ay na. Basta ngamin ni Antik. Nalakang agsangsangit. Allah, di ka nagsangit, auntie. Birthday yu ita. Rumbang laang anaragsak kayo. Lumuklok magka, paray. Ay, kawan na. As-asikaswan na nga ron ni misis ko. Ay, imbag ka man, paray. Sika nga eh. Kanayon ti apa may kanimesis ko. Mrs. number 1 no Mrs. number tao. Deta nga ron ti parikot ko ita, paray. Duwada nga agpaiso. Ang amawan mo tinasaya at ti ugali na kadakwada. Ha? Agpada da anager. Ay na, kaasi ka mo no kasta pare. Ay, imbag ka pa'y, pare. Tanaanos ni misis mo? Ay, uwan na. Isu apulos, ajak isukat iti sa balay ti asawak. Swerte ka, pare. Takas ka ni Reyna, tinaasawa. Ay, nading ka. Naramanam la kumadjekek nga inaramid ni Reyna para kanya. Asinaw, tinangaramid iti cake mo? Ni Reyna. Di manugang ka? Wun, kat na imay da ijay balay kin ni Nilsaun. Isuda tinangisagana iti birthday. Bakbakatan kan manang. Agkik ka pailaan. Ay, ay naading ka. Naragsak gayam ti maaddaan iti cake iti birthday. Uray bakit kan. Jak mala na padasan ti kasta. Ay na, nalaing gayam nga agaramit iti cake ni Reyna. Kasta aya. Jak pa'y ngamin naraman anti naramid na. Nalaing pa'y nga aglutaw. Isuan ni Nilsaw, lumuklukmag. Apay adi mo kayat ni Reyna kat nasingpag. Ay, saan dang agbagay ka ni Nelson nga anak ko? Kita umot ati lang ada. Kino kas lagkarkaraw pa damatay? Ay, saan? Ito lang ang mapasamak ti kasta. Aklunong kit din ni Reyna manugang mo. Ay, jak kayat manang. Kano dandani kan san maadaan iti apukaw? Ay, saus! Na, apay nga isaus? Ay, sabay lako ma. Tasaan nga umala ti anak da ka ni Reyna. Ay, Siga, kit di mo. San aya, anabayagan nga arapaap mo ti maadaan iti apukaw? Kaduay? Oh, dayto yan ading kaw. Matong palang ti arapaap mo. Ay na. Apay ayang nga umanisam ka dita, lakay. Anya aya ti isa, ma'am. Indagasan nakmanan itay ni Reyna iti kwartak. Manaw? Aw, daytoy aw. Aw. Nanay. Sagsasangaribo mat day ta ipakpakitam. Igatang ko kano iti agas kaw.
Kan kayat ko akanan. Paingay asikalaan. Di mo kayat. Kasanong ikan nakangay. Ad-adan ajak kayat, nukasta. Pakita amat ngamin ay tinasayaat. Tapno ipatag na kamot jay tao. Kasaritak ni Nilson. Pilpilyan dakit din, ti ikanda. Siyak nga ina na nagrigrigat kan kuana, ti di na ikan. Basta siyak. Adda kwartak. Mas daawak man. Kelaat meten anapukaw, dagiti marikrik nak nga ot-ot iti bagay. Yeah. Kasjay kayam dagiti anak ta. Adda favoritism da. Sige abakot, tamapahanak ag sukat. Dagasen nak ni Nilson madamdama. Adda kanong amin papanan may bakot. Dua kayo laang. Una, dua kami laeng. Agbati ka manen bakot. Umay ka agloto dito'y balay? Nanang, tapno da kadwayo. Jakmat ka sa pulan ti kadwa ka. Kaya't kayo nga rod akadwaan itangal daw. Kan, ada itad ko kata kayo. Daytoy Anya daytoy? Aritos, nanang. Naggapo iji Saudi dayta. Ipadas yung man ket di? Sige ipadas ka. Ay na. Ay, kita akman iti sarmeng. Ay, bagay ko Bagay yo talaga. Kan 24K dayta, nanang. Ay na. Agyamanak, Reyna. Ay na, italaang anak ka arito sak iti kastoy kangina. Ay, kaya't mau, tagluto ak iti ginataan nga specialty. Ay, awan ananang. Ramanak man mo ti specialty yo. Ay na, agyamanak manen iti na ito'y aritos nga inten mo. Amak, talaga anangina na ito'y isong agyamanak unay. Makita mo ita bakit? Nasayatan tilin na ganyaw kan ni nanang. Wan nga rod lakay, kung naktumot namin kan ka, agaramidak iti pamuspusan, tapno kayat nakton ni nanang. Kain talaga anasingput ka bakit? Kain daytoy tilaglagi pong bakit? Awan ti agtalay na anatangken apusaw, iti nasaya at apan nakitao. Isungay tultuloy mo ti kasta kinasaya at ti ugalim bakit? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ti agtalay na anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Tampok ditoy programa tayo. Kasta Tibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y ngestasyon Kasta Tibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.